Pozdrav svima, a posebno mojim dragim studentima za koje se primarno snimaju svi ovi video zapisi, a takođe i za sve one koji misle da im moglo da im koristi ovo što se priča. Znam da sam prošli put rekla da ćemo krenuti sa slobodnim radikalima, da se objasni put kojim oni, odnosno način na koji oni ometaju metaboličke puteve za preuzimanje glukoze, holesterola i kontrolu ćelijske deobe, ali nešto sam bila prošli put zaboravila što je jako važno, pa hoću prvo to da obradimo, a lako ćemo se posle vratiti na kako se zove, te slobodne radikale, ali oni se kroz sve provlače, kao i ova tema koja će sad biti. Znači, šta sam zaboravila da vam kažem? Radili smo zapaljenje. I rekla sam vam da u zapaljenju nastaje mnogo mlečne kiseline, zato što je metabolizam izuzetno intenzivan i glukoza ne može da ode do ugljen dioksida i vode, jer bez obzira što dolazi dosta krvi sa dosta kiseonika zapaljenom tkivu, potrebe su opet mnogo veće. Na disproporciji između potreba i ponuda, potrebe i ponude za kiseonikom, jedan deo metabolizma glukoze skreće u smeru anaerobnog metabolizma. Nastaje gomila mlečne kiseline, odnosno njenih soli laktata. Pošto je mlečna kiselina, znači ona generalno zakiseljava ceo organizam. Znači to je i dalje u onim opsezima pH krvi koji su normalni za živu osobu, inače čovjek ne bi bio živ. Ali ta povećana kiselost celog organizma dovodi do toga da se svi procesi na neki način u stvari usporavaju, posebno nervni procesi. Pa se tu misli na čovjek se osjeća umornije, zatim usporenije, zatim usporava se peristaltika, pošto crevo ima svoj autonomni enterički nervni sistem koji modulira naš centralni nervni sistem, ali i može da radi zasebno. Sad, da ne skrenem s teme, šta je tu najvažnije? Znači, mi ulazimo u zapaljenje, ulazimo u povećanu kiselost organizma, u ovom slučaju te mlečne kiseline. Da bi se olakšalo organizmu, da se vrati u blago bazne vrednosti krvi, koje su i dalje fiziološke, znači potrebno je da uzimamo alkalizirajuće namirnice. Te alkalizirajuće namirnice ne moraju po ukusu biti alkalne, nego da nakon svog metabolizma u organizmu vode krv bliže fiziološkim alkalnim vrednostima, a urin bliže neutralnim ili alkalnim vrednostima. Sad, te alkalizirajuće namirnice su, ja ću sada po grupama namirnica da vam nabrajam koje su, da biste lakše upamtili. Uvijek ćemo tako raditi, znači uvijek ćemo ići po grupama namirnica kad nabrajamo nešto. Znači, samo upamtite da su alkalizirajuće namirnice one koje vode krv u blago bazne vrednosti, a urin u baznije vrednosti od onih u kojima je bio. Znači, ako je bio kiselim vrednostima, bit će verovatno u neutralnim ili blago alkalim, odnosno baznim vrednostima. Ako je bio u neutralnoj vrednosti urina, onda će biti u još baznijoj vrednosti urina. Dakle, te alkalizirajuće namirnice, njihovo svojstvo je da one u pepelu imaju prevagu kationa, više nego aniona. I to su vam, sad idemo redom, znači iz grupe žitarice to je proso, iz grupe meso i proizvodi ništa nije alkalizirajuće, u stvari krv je alkalizirajuća, ali to odavno mi ne koristimo u ishrani, tako da to računajte da grupa meso i proizvodi nema ništa alkalizirajuće. Iz grupe mleko i mlečni proizvodi, znači onako kako smo mi bazično učili i kako je uglavnom i dalje tako, to je da su alkalizirajuće namirnice svi tečni mlečni proizvodi. A to su vam surutka, mleko, jogurt, kefir i među njima i kiselo mleko kojem kad razbijete grušu u principu dobijete jogurt, znači po sastavu. Sad, šta je tu jako važno? Jako važno. Važno je što ćete u nekim knjigama naći da su, na primjer, jogurt i kiselo mleko acidirajuće, u nekima acidirajuće, odnosno da vode krv bliže kiselim fiziološkim vrednostima, a u urinu jako kisele vrednosti, a negde piše da su alkalizirajući.
tačno jedno i drugo. Znači, razlika je u tome u proizvodnji tih tečnih mlečnih proizvoda. Znači, oni tečni mlečni proizvodi kojima nisu dodavani neki proteini, oni su zaista alkalizirajući. Ali ako tečnim mlečnim proizvodima dodate gluten da biste ga zgusnuli, dobili onaj gusti jogurt ili kiselo mleko koje možete da sečete nožem, što je moglo da bude samo u uslovima kad ste pravili od mleka sa puno masti, znači kiselo mleko i jogurt na selu, znači u svojoj proizvodnji, u industrijskoj proizvodnji je to nemoguće. Znači kad imate jako gust jogurt i jako gusto kiselo mleko, velika šansa je da je u njih stavljen gluten ili neki drugi protein. A svi proteini su nosioci acidirajućeg kapaciteta, znači suprotno alkalizirajućem kapacitetu, svi proteini su nosioci acidirajućeg kapaciteta. I onda se ne zna šta će tu dominirati. Znači, da li taj alkalizirajući kapacitet koji nosi kalcijum u mlečnim proizvodima ili taj acidirajući kapacitet koji nosi ovaj dorad glutena u tečnom mlečnom proizvodu. Tako da se računa da računa se da su oni alkalizirajući, osim ako se ne dokaže suprotno, što uvek možete da proverite uranjanjem lakmus papira u urin, znači, pa proveravate, promenite nešto u ishrani, na primjer počnete da uzimate, otprilike se slično hranite nekoliko dana i sad svaki dan, jedan dan ste uzeli više, na primjer, kiselog mleka koje je, kako se zove, gusto, i onda proveravate više puta u toku dana kako se to kiselo mleko odrazilo na pH urina. I ako se pokaže da urin ide ka kiselijim vrednostima, tu je nešto dodato u to kiselo mleko, taj jogurt. Znači, dodat je neki protein. Ako se pokaže da se ide ka alkalnijim vrednostima, onda je, kako se zove, onda je zaista alkalizirajući. Znači, računajte da su tečni mlečni proizvodi ipak alkalizirajući. Osim ako se ne dokaže suprotno. Nekad vam piše baš u deklaraciji da je dodat gluten, znači neki savjesni proizvođači napišu baš na kiselom mleku, na primjer, da je dodat gluten. Sad, ostali mlečni proizvodi ili su neutralni, kao što je, na primjer, puter ili mladi kajmak, ili su acidirajući, što je suprotno od alkalizirajućih, znači ili su acidirajući, teraju krv bliže kiselim fiziološkim vrednostima, a urin bliže kiselijim vrednostima od onog što je bio. To su vam sirevi, uglavnom stari sirevi, odnosno svi sirevi koji imaju, svi proizvodi koji u sebi imaju više proteina. Onda stari kajmak, znači iako nema mnogo proteina, ali je prevreli. Znači to je sve acidirajuće. Sad, idemo na grupu masti. U grupi masti nema ništa alkalizirajuće, ali imate neutralne. Naprimjer, uglavnom su masti i ulja neutralna ako nisu ničim izmenjena, znači nisu užegla, nisu oksidovana ili užeglošću ili time što su, kako se zove, izložena prženju. Znači, takve masti su uglavnom neutralne, a ako ih pržite ili ako su loše skladištene pa su užegla, onda su acidirajuće. Znači, u grupi masti nemate ništa alkalizirajuće. Sad, u grupi povrće. Računa se da je sve alkalizirajuće, sem leguminoza, odnosno ovih leguminoza, bob, grašak, pasulj, znači soja, znači to je acidirajuće, a svo ostalo povrće, sem tih leguminoza, je alkalizirajuće. U grupi povrće nosilac alkalizirajućeg kapaciteta je kalijum. Znači, nosilac alkalizirajućeg kapaciteta je kalijum. Grupa voća. Znači, ima tu još nekih izuzetaka, ali ovo je generalno što vam pričam i uzmite u obzir da, s obzirom da su ovi materijali nemontirani i snimaju se iz prve i takvi se postavljaju, moguće da napravim negde neki lapsus ili da negde ne zaokružim potpuno celinu, pa će se onda u nekom drugom videu to dodati. Kao što se sada dodaje, evo, za alkalizaciju, deo za alkalizaciju koji treba da se pomere tamo kod zapaljenja. U grupi voće i proizvodi, znači u grupi voće sve je alkalizirajuće, sem šljiva i brusnice, one su acidirajuće. Acidirajuće je ono što zovemo jezgrasto voće.
to vam je lešni, korah, badem i u tu grupu je stavljen i kikiriki, iako nije voće, on je leguminoza, ali po sastavu vrlo sličan tome. Znači, sve je alkalizirajući sem šljiva, brusnice i jezgrastog voća. I to je to u grupi šećerni koncentrati, vrlo heterogena grupa, tako da su moguće sve varijante, ali vi računajte u principu da je to uglavnom acidirajuće. Sad, znači, zašto nam je važno da unosimo alkalizirajuće namirnice? Te koje u svojoj osnovi imaju, u svom pepelu imaju prevagu kationa, što je kod mlečnih proizvoda kalcijuma, kod voće i povrće kalijum. Znači, zato što ako nešto zakiseljava organizam, potrebno je da nešto tu ravnotežu vrati u drugom smeru, znači, odnosno da alkalizuje. Dakle, alkalizacijom, generalno šta radi alkalizacija u organizmu? Ubrzava sve nervne procese, podiže budnost, pažnju. To ubrzanje nervnih procesa se vidi i kroz brži rad srca, znači, brži ritam. Onda, kako se zove, brži rad, brža peristaltika, znači pa je češće pražnjenje creva. Znači, uglavnom su tu generalno karakteristike alkalizacije. Nekada prosto nije sigurno kako će neka namirnica, iako je nazvana da je alkalizirajuće, delovati na nervni sistem. Naprimer, uzmete neku voće koje je alkalizirajuće i sad ono će po svojoj definiciji da uradi ovo što sam vam rekla, znači da razdrži nervni sistem, ali takođe i da ubrza puls, ali takođe nosi kalijum, a to sve deluje suprotno ovoj priči. Znači, kalijum bi trebao da uspori nervne procese, uspori srčani rad. Šta će tu dominirati? Nekad se ne zna, ali generalno dominira alkalizacija. Osim u slučajevima kada neko ima neko oboljenje u kome viša kalijum igra ozbiljnu ulogu. Bubrežna insuficijencija, srčana insuficijencija, zatim neka neurološka oboljenja. Znači, možda još nešto mi ne pada na pamet, ništa, ali možda ima još nešto. Onda prosto se polako uvodi namirnica, pa se ispituje, gleda se šta će se desiti, prati se klinička slika. Sad, iako vidite po raznim forumima da je ta alkalizacija sve moguće savršena, samo nam treba alkalizacija, ništa drugo. Pa nije to baš tako. Znači, nije ona tako, da kažem, bezopasna, ko što nije bezopasno i da popijemo 10 litara vode, pa bismo se otrovali vodom. Znači, spravili bi elektrolite, napravili bi problem. Tako ni ova alkalizacija uopšte nije bezopasna. Uopšte. Znači, kad sigurno ne sme da se daje. Ne sme da se daje kod ljudi koji imaju epilepsiju. Povećava šansu za epinapad. Kod nekih nestabilnih brzih aritmija i kod infekcija koje se razvijaju u baznim sredinama. Posebno se to odnosi na urinarne infekcije. Znači, neki mikrobi, posebno bakterije, vole da se razvijaju, neke bakterije, u baznim vrednostima urina. Zašto se to dešava? Ta sklonost. To je verovatno i genetski determinisano, mislim na genom bakterije, a možda i postoji neka sklonost organizma koja se uklapa s tim, ali to nije važno. Važno je da vi učite obrazac i ako vidite, na primjer, da neko ima ponavljane urinarne infekcije u baznim vrednostima urina ili u neutralnim vrednostima urina, i to je već dovoljno da se sklanjate od alkalizirajućih namirnica. Ali samo ako uočite obrazac. Da biste uočili obrazac, morate često da u trenucima tegoba proveravate pH urina tako što ćete uranjati lakmus papir. Znači, kupite one papiriće, nisu tako skupi lakmus papirići za jednokratnu upotrebu, bolje nego pH metar, jer njega morate da perete i pokuranjate urin, to ne isplati se, nije dovoljno čisto, bolje lakmus papiriće. Sad, kad smo pomenuli mlečnu kiselinu, ne nastaje ona samo u zapaljenju. Znači, ona nastaje i u nekim drugim procesima u kojima jednostavno postoji potreba za kiseonikom, ali kiseonika na neki način nema. Ja ću sad da nabrojim neke od tih procesa, možda se neću svih setiti, pa ćemo se vremenom vraćati na njih. Znači, jedan od tih procesa je kad brzo trčite. Znači, vi trčite brzo i stiže više krvi u te mišiće koji rade. Mišiće nogu, ali njihove potrebe su, i ta krv nosi kiseonik, ali potrebe tih mišića su još veće nego što je taj kiseonik koji je stigao.
I zbog toga na terenu disproporcije između potrebe i ponude za kiseonikom, jedan deo metabolizma se orijentiše na anaerobni metabolizam. To se misli na metabolizam glukoze. Znači, glukoza se orijentiše na anaerobni metabolizam, nastaje mnogo mlečne kiseline. Zašto je tu važno, osim što ta mlečna kiselina zakiseljava kasnije ceo organizam, ono što je tu još važnije je da mlečna kiselina peče i boli nervne završetke i znači stvara zamor, znači stvara mišićni zamor i čovek ne može da trči dovoljno dugo ako tako intenzivno trči. Da bi povećao šansu da duže trpi taj intenzivan rad mišića, znači poenta je da ulazimo alkalizirajuće namirnice u toku dana ili ako eventualno pije vodu u toku tog nekog treninga ili malo pre ili posle, znači da voda bude neka blaga, na primer razblažena sa nekom alkalizirajućom namirnicom, eto najjednostavnije blaga limunada, znači ta blaga limunada je otprilike pola limuna na pola litre vode ili pola limuna na 750 ml vode. Nekim ljudima čak i smeta i to da bude toliko kiselo, pa uzmu pola limuna na litru vode, nema veze. Dovoljno da unesete jednu alkalizirajuću namirnicu više ili dve nego što inače unosite, već ćete imati efekat. I sad, kad se krv dovede krv sa alkalizirajućim namirnicama dovodi u baznije vrednosti nego što je bilo. I onda mlečna kiselina, koja je kiselina i nagomilava se u tkivima, ona ima tendenciju da odlazi, znači da disusuje, da ima tendenciju da disusuje i da se izlazi iz mišića, ulazi u krv i raspoređuje se ravnomerno po celom organizmu, čime se mišić rasterećuje i onda može da podnese veći napor ili da se preoporavi od tog stresa koji dožive u toku intenzivnog mišićnog rada. Tako da i tome nam znači služi alkalizacija, znači da se neko tkivo u kome nastaje mlečna kiselina odmori, što je jako važno, da se brže odmori. Onda, sad, zašto se to dešava? Pa, da bi sva jedinjenja u našem organizmu su u principu disusovana ako plivaju po tečnosti, znači jedino ako se kristališu negde nisu. I sad da bi ta mlečna kiselina htela da izađe iz tkiva, ona neće da ode u neki kiseliji rastvor, nego će da ode u nešto što je baznije, odnosno manje kiselo od nje. I ako je krv baznija nego što je bila, mlečna kiselina će pokušati da, znači, ode u krv i taj proton na koji ona disusuje, znači na laktat i na proton, znači taj proton, odnosno vodonični ion, će se spajati sa hidroksilnim ionima kojih će biti sada u višku i nastajeće voda kao slabo disusovano jedinjenje. Eto, to vam je kao malo hemije, biohemije u celoj priči. I gde još nastaje, znači, mlečna kiselina? Gde još nastaje mlečna kiselina? Nastaje u svim situacijama u kojima u organizmu nema dovoljno kiseonika, na primer u anemiji. Znači, čovek koji ima anemiju je kao neko ko je u sobi sa malo kiseonika. Znači, vi udišete normalno i nalazite se normalno, na primer, negde gde ima dovoljno kiseonika, ali nema dovoljno hemoglobina da prihvati taj kiseonik. I to je to je za organizam znak kao da nema dovoljno kiseonika, jer organizam stvarno i nema dovoljno kiseonika i onda će se na terenu opet disproporcije između ponude kiseonika i potreba za kiseonikom, znači dolaziti do toga da jedan deo razgradnje glukoze ide anaerobnim putem u kome nastaje ta mlečna kiselina, odnosno laktati. Vi, znači, i zakiseljava se organizam, što usporava sve procese, pa i nervne procese, zato čovek je više usporen, više umoran, ne drži dovoljnu pažnju, ima sklonost ka zatvoru i tako. Ono što sam rekla u prošlom videu, samo sad da ponovim, zašto mlečna kiselina nastane u anaerobnom metabolizmu glukoze, a ne ostane samo na pirogrožđene? Zato što kada bi teklo do pirogrožđene, znači kiseline, u stvari glukoza, znači se razgrađuje nizom nekih reakcija, dođe do pirogrožđene kiseline, odnosno piruvata. I sad tu učestvuju neki enzimi i koenzimi.
a njih nema beskonačno mnogo u ćeliji. Sad oni moraju nekako racionalno da se iskoriste. I ta pirogrožđena kiselina, pošto ne ide dalje, jer bi dalje već značilo da je samo jedan korak da uđe u Krebsov ciklus koji direktno zavisi od kiseonika, ta pirogrožđena kiselina se pretvori u mlečnu kiselinu, znači pretvori se u mlečnu kiselinu, i tim pretvaranjem u mlečnu kiselinu ti koenzimi se redukuju i mogu ponovo da uđu odnosno regenerišu se i mogu ponovo da prihvate novi molekul glukoze. Znači isti ti koenzimi ne treba da nastanu novi, nego se samo ti regenerišu, ali nuspojava toga da nastane ta mlečna kiselina koja nas zakiseljava. To je kod anemije. Kad još nastaje više mlečne kiseline u organizmu? Pa, na primjer, neko ima hroničnu obstruktivnu bolest pluća, gdje je smanjena respiratorna, manje kiseonika dolazi u pluća ili smanjena respiratorna površina pluća ili iz nekog razloga neko ima odstranjeno plućno krilo. Znači, kiseonika ima dovoljno u okolini, ali džabe organizam ne može da ga iskoristi, jer i površina pluća koja treba da ga prihvati nije dovoljno velika ili nije dovoljno funkcionalna. Isto nastaje mlečna kiselina i isto bi koristila alkalizacija. Znači, ali to je sve. Da, i još ima jedna situacija u kojoj, u stvari ima više, ali eto ima još jedna važna situacija, znači u kojoj nastaje mlečna kiselina u određenom organu, znači to je u toku anginoznog bola i u toku anginoznog bola i u toku infarkta nastaje mlečna kiselina zbog toga što je takođe disproporcija između ponude kiseonika tkivu i potrebe tkiva za kiseonikom, jer iz nekog razloga te arterije srca, znači koronarne arterije, znači iz nekog razloga nisu doturile dovoljno kiseonika. Ne moraju uopšte da budu one smanjenog protoka, znači da su s nečim, da su sužene, da su začepljene, znači ne moraju, nego jednostavno je tkivo imalo veću potrebu za kiseonikom. Primer su neke jako brze aritmije, gde koronarne arterije ne stignu da se napune, neki intenzivni fizički rad. I srce koje ima ogromnu mišićnu masu, disproporcionalnu krvnim sudovima koje ga hrane. Isto može da nastane, znači, može da nastane anginozni bol ili infarkt, koji je, ono što sam ranije rekla, nekroza tkiva, ograničena nekroza tkiva na terenu nedovoljne arterijske cirkulacije za taj deo tkiva. I taj bol koji se stvara, on se upravo stvara zato što je nastala mlečna kiselina, gomila mlečne kiseline. Sad tu alkalizacija, mislim, pomoći će kasnije, ali u tom trenutku nemojte razmišljati o alkalizaciji, znači nemojte tu da koristite alkalizaciju nekom da savjetujete to, znači taj čovjek mora kod lekara da mu se spašava glava na neki način, nekim postupcima kako već izaberu lekari, a alkalizacija, ona bi pomogla, ali je spora, znači to je proces koji mora da se desi u organizmu, treba mu nekoliko sati da bi organizam bio alkalniji, i to u svakom slučaju ne bi odčepilo arteriju i pitanje je da ne bi zaustavilo tu neku ozbiljnu opasnu aritmiju. Tako da u tim situacijama stvarno nemojte savjetovati alkalizaciju, nego čovjek neki ide kod lekara. I to hitno. Eto. A posebno ako su brze aritmije bile uzrok toga i vi još date alkalizirajuću namirnicu, pa te aritmije imaju šansu da budu još brže. Jer se svi nervni procesi, pa i autonomni nervni, odnosno autonomni sprovodni sistem srca, koji je nervni sistem, takođe ubrzava. Tako da, eto, tu najviše što sam htjela da vas upozorim, znači da alkalizacija uopšte nije bezopasna. Znači, upamtite samo alkalizaciju. Kad ne sme, kod ljudi koji imaju epilepsiju, posebno kod ljudi koji su na ketogenoj dijeti, ali i onoj medicinskoj ketogenoj dijeti, ne ovo izmišljenoj raznim dijetama koje ljudi nazivaju ketogene. Znači, na ketogenoj dijeti koja se propisuje za epilepsiju, posebno se računa
gde je odnos masti i odnos mase masti prema zbiru mase ugljenih hidrata i proteina otprilike 4:1, možda nekad i 3:1, 2:1, to je opet mnogo, znači to su neki ogromni procenti masti, 2 do 3 puta veći od gornjih granica masti koje se preporučuju ljudskoj ishrani. Mislim na procentualno učešće u energetskoj vrednosti. I znači ne sme kod epilepsija, kod brzih aritmija, kod nekih neuroloških poremećaja koje pogoršava alkalizacija i kod infekcija koje se pogoršavaju u baznim vrednostima, posebno infekcija koje se pogoršavaju u baznim vrednostima urina. Eto, znači tu mora jako pažljivo sa alkalizacijom. I upamtite da, na primjer, jedan limun toliko uspe da alkalizuje organizam, to je neverovatno, to možete proveriti lakmus papirom. Znači, odlučite da 2 dana jedete istu hranu, znači isto se hranite, samo što jednom tom danu dodate limun. I onda proverite šta se dešava, znači, od kad ste pojeli taj limun, pa narednih 24 sata uzimajte uzorke urina, proveravajte, a i taj dan pre toga kad niste uzeli urin, isto isproveravajte, kad niste uzeli limun, proveravajte urin da vidite šta se dešavalo. Znači, vidi se razlika. To može da se izmeri, znači, svaki dan možete da napravite taj eksperiment. Još sam nešto htjela da vam kažem važno za alkalizaciju, baš važno. Ja ne pravim beleške, pričam ovako iz glave. Više volim tako, beleške mi nekako remete kreativni proces, nemam pojma. Ne sviđa mi se to. Ako treba, vratit ću se i više puta na ovu priču, ali još nešto sam htjela da vam kažem za alkalizaciju, još nešto jako važno, gde još može da pomogne alkalizacija? Znači, može da pomogne gde god treba izvući neku kiselinu iz tkiva pa rasporediti po organizmu, neku kiselu supstancu. Znači, pomaže da se oslobodimo od toksičnih materija koje su u osnovi kisele. Zato alkalizacija pomaže kod smanjenja celulita, znači, jer izvlači toksine iz masnog tkiva. Zatim, koje pomaže kod gihta, da bi tu mokraćnu kiselinu koja se nagomilava u vidu kristala, alkalizacija na neki način izvlačila, u stvari ne na neki način, nego izvlačila iz tkiva, zato što onda mokraćna kiselina disusuje na urate znači na urat i na proton. Taj proton se spaja s hidroksilnim ionom koji je sad u višku, tako da može da se rasporedi lepo po organizmu i neće se toliko nagomilavati u tkivima i praviti oštećenja. I kod većine infekcija bakterijskih gljivišnih pomaže alkalizacija, kod većine, sve ono što sam vam rekla. Ovde se izdvaja kandida, znači kod kandide pomaže da je organizam u alkalizirajućim vrednostima, ali kod kandide morate da pazite da ako uzimate, ako je kandida u crevima, a uvijek pretpostavite da je u crevima, znači onda te alkalizirajuće namirnice koje su po ukusu kisele moraju biti toliko razblažene u vodi da one ne mogu da budu po ukusu kisele. Naprimjer, hoćete uzmete limun koji je alkalizirajući, razredite ga u mnogo vode, naprimjer, jedan limun na litru vode ili jedan limun na litru i po vode 2. Vi ćete za 24 sata uneti taj limun i on će alkalizovati ceo organizam, što smeta kandidi, ali nećete dovesti do toga da je u crevu na licu mesta, znači, kisela sredina. Ako popijete koncentrovanu limunadu, onda ne znate šta će dominirati. Da li će ta kisela sredina u crevima, koja će dodatno biti povećana zbog kisele limunade koja je kisla po ukusu, da li će to dominirati i poboljšati razvoj kandide ili će dodatni alkalizirajući efekat nakon apsorpcije i metabolisanja u organizmu smanjiti rast kandide. Tako da, eto, treba o tome razmišljati i kad god niste sigurni sa tom namirnicom koja nosi supstancu koja vam je važna, znači uvijek gledajte da to bude nekako
blago raspoređeno, da ne bude agresivno, u više manjih obroka, više razređeno i tako. Eto, i da, i još šta je važno. Evo, na primjer, neko ima anemiju i ima epilepsiju. Vi biste mu za anemiju savjetovali alkalizirajuću ishranu da bi pobrisao tu kiselost, da bi se osjećao odmornije i tako, znači ta mlečna kiselina umara. Ali bi zato ta alkalizacija, znači neko ima anemiju i, još jednom, neko ima anemiju i epilepsiju. Vi biste mu za anemiju savjetovali alkalizaciju, jer bi mu to pomoglo i osjećao bi se bolje. Tako. Ali, šta je tu problem? Znači, problem je što će dobiti veću šansu za epinapade. Pa šta je onda važnije? Pa važnije je da se ti epinapadi iskontrolišu, jer ako dobije veliki epinapad, padne, udari se, povredi se ili dugo bude u statusu epileptikusu, znači gde ne diše, mozak nema dotok kiseonika dovoljno, to ćete napraviti veći problem nego ta anemija. Ta anemija može se reguliše na neki drugi način, na kraju preparatima nek se reguliše. I još vam nisam rekla jednu stvar za alkalizaciju, mnogo zanimljivu, a to je da u alkalnim vrednostima, u alkalnim vrednostima krvi, opet u fiziološkim granicama, Krebsov ciklus teče brže. Pošto u Krebsovom ciklusu operišu kiseline, znači da bi one mogle da dobro rade, mora biti disusovane. Da bi one bile disusovane, taj proton koji one daju neko mora da prihvati. Znači okolina mora biti blago alkalna, da ima dovoljno hidroksilnih iona da prihvata taj proton. Ako Krebsov ciklus teče brže, on će bolje prihvatati acetilne ostatke ispale iz beta-oksidacije masnih kiselina. Onda će beta-oksidacija masnih kiselina brže teći. Onda će lipoliza brže teći, odnosno, kad pogledate početnu i krajnju tačku, znači, zbog povećane alkalnosti organizma, brže će biti lipoliza, odnosno razgradnja masnog tkiva. Znači, samo na tom terenu, samo na tom biohemijskom mehanizmu može da se ubrza, kako se zove, izvinjavam se, može da se ubrza razgradnja masnog tkiva. Plus što će tu imati neki dodatni efekat od alkalizirajućih namirnica koje nose kalijum, pa će se izbacivati voda i tako. Eto, znači, višak vode, hoću reći, ali to nije mast. Ali ćete imati efekat na telesnu masu. Eto, to je ono što sam htjela da vam kažem, a posle ovoga, ne znam šta bi moglo da sledi od videa, bit će oni slobodni radikali, to da, ali možda kako utiče na gojaznost, celulit, znači ta alkalizacija, i posle toga će biti u epilepsiji reč, bit će i o anemiji. Eto tako, znači, eto toliko. Znam da su ovi videi dugi, ali ja ne mogu, trebalo bi mi mnogo pripreme da bi ja se to iscepkala na po 15 minuta, vam ako se ne sviđa vi prekinite, šta ima veze. I sad je stvarno važno da se snimi što više videa i za studente, a i ovo će možda nekome da znači, nekome ko ne može da ode kod nutricioniste, nema prilike, nema novca da plati, znači može da dobije ove neke besplatne savete. I još nešto, molim vas, što je jako važno. Znači, ovo su uopšteni saveti, znači svaki čovek je slučaj za sebe. I, znači, ako vam nešto nije jasno, pitajte me, bolje da razjasnimo nego da nešto pogrešno protumačite. Ako vidite da sam nešto pogrešno rekla, i to me opomenite, da na neki način ispravim u sledećem videu. Znači, svi ovi videi su povezani. Jedan video ne može da da rešenja ni za šta, a posebno ne za konkretan slučaj za jednu osobu. Znači svako je slučaj sam za sebe i uvek ima, obično ljudi imaju i više bolesti i imaju neke svoje navike kojih se drže i životni ritam od kog ne mogu da odstupe i životne okolnosti kao što je finansijsko stanje, pa ne mogu da kupe neke namirnice, ne mogu da odu kod nekog specijalista, znači ne mogu da izvede sve analize koje su potrebne. I onda sve to mora da se uzme u obzir kada se planira neki režim ishrane. Poenta je ne nauditi, znači poenta je ne nauditi, a u tom ne nauditi znači da ne sme čovjek ni da izgubi vreme.
držeći se neke dijete, a možda neki drugi problem u pozadini prolazi neprimećeno. Znači, kolege dijetetičari, nutricionisti, vraćite uvek kod lekara kad primetite da se nešto novo, neki novi problem pojavio, a nije vam definisan do kraja, vratite znači kod lekara da bi čovjek dobio potpuni pregled i na kraju svoju dijagnozu. Eto, to je toliko za danas. Ja ću pokušati možda i večeras da postavim ovo, ako ne sutra ću postaviti, pa se mi uskoro gledamo. Vi slobodno delite ove videe.